अनौब लेंगाक सेमनबा दिल्ली बीजेपी के एमएलए सिंह मिफम पांगथोखरे मखातन हयेंग सेंटर के लुसिंगबसिंग उनबा हौरगनी हाइरि मियामना थागतखिबा मिहुसिंगना करिगे सेंट्रल लीडर्ससिंगदा मियामगे लेंगाक सेमजगे हाइगदोरिबनो हाइना सीएलपी लुसिंगबो ओक्रम इबोबिना हाइक्रे अनौब लेंगाक सेंबा ngamlabadi afabani semba ngamhौद्रबदी अतोप करी ऑप्शन ओइगनी हाइब तंबा ngamdre हाइना एनपीपी मणिपुर की प्रेसिडेंट युमनाम जयकुमार न फोंदोखरे सिंगमी तमी अनी के मसन मनाव ओइबगे मरी उतपा मेरा हौक सोंबगी थरम ngasi स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑन मेरा हौक सोमन सिंदुना पांगथोखरे अमसुंग CMHT amadi PMJY gi makhada Manipur lengakna pithokna leiriba lupa crore mawdra athubada pithokdrabadi lakliba November 3 tagi ana layengbada paisa lauragani hairi Kurumjari ISTV gi nimidam pung 8 gi pawmi yeng tabiribasing taramna oksari hojik ngasi gi maruba paw sandona pizari हौखिबा फेब्रुआरी के तांग 13 मणिपुर PR थमलबसु मियामना पांबा मवंगदा इंग तपा फिबम हंजिल हनबा ngamdabadagi मियाम के लेंगाक लेहेलो हाइना लमदम असिगे मियामना अकनबा साफु पिरपदगी लेंगाक सेमनबा सेंटर के लुसिंगबा सिंगदा तगननबा चटखेबा बीजेपी के एमएलए सिंगी मिफम ngasi अयुपुंग 13 खरा हेनबदगी न्यू दिल्ली के सदर पटेल मार्ग तलेबा बीटी केंद्र जेट मणिपुर बाबन द पांगथोखरे मिफम अदुदा निमित युंगबा मटुंग पुंग 13 मखाइरुम ताबदा चटथकी मिफम अदुदा सरुक याखिबा सिंग अनौब लेंगाक अमा लेहनबा तक्सिंगदोरिबा असिदा कनाना लुसिंगदुना चीफ मिनिस्टर ओइगेदगे हाइबेगी वाफमदी लेखाई ताबंगम खिद्रे हाइरे मिफम अदुदा बीजेपी के एमएलए 53 लेबगी मनुंगदा कुकी एमएलए 3 खाइदोखरगा लेमौरिबा एमएलए 53 अदुगी मनुंगदे एमएलए मरी नतना अतै बीजेपी के एमएलए 13 ना सुना सरुक याखे न्यू दिल्ली दा यरोक्तबदगे मिफम यावखिद्रबा एमएलए सिंह अदुदी हाइरो एससी की एमएलए टीएच राजेशम हियांगलम एससी की एमएलए डॉक्टर राजेशम युमनाम लमसांग एससी की एमएलए एस राजेन अमदि जिरिबाम एससी की एमएलए असब उद्दीने एमएलए ओसब उद्दीन नतना ngasi saruk yakidaba एमएलए अहुम अदु दिल्ली दा यरोक्लबा याय हाइरि मकोय इमुंग मानुंगी थादोकपा यादबा थबकना मिफम अदु saruk याबा ngamkhidaba ओइगनी हाइना ngasi मिफम अदुदा saruk याकिबा एमएलए अमना खंगलक्ले मणिपुरदा हाना मागी हाइना एमएलए मसेन खाइदोकलगा लेरंबा अदु ngasi की मिफम अदुना अमतु ओइना लेमिनरे हाइबदु मयक सेंगना ताकले हाइरे दिल्लीदगी फंगबा पावगी मतुंग इना हायेंग अहानबु नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संबित पत्रागा उनदुना सेंट्रल लीडर्सिंग उनबगी मतम लौनबा वारी सानगनी हाइरे मदुगी तुंगदा लुसिंग मखलब मतुंगदा अनौब लेंगाक लेहनबगी दमकते यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अमदी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनदुना तक्सिनगनी हाइरे निंगसिंग बयाय फेब्रुआरी 9 मतम अदुगी बीजेपी ने लुसिंगबा लेंगाक के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना चीफ मिनिस्टर फम थादोखरबा मतुंगदा था अदुमकी तांग 13 मणिपुरदा PR थमलखिबने PR थमलखलबा मतुंगदा मणिपुरदा तंगदु लेताबा अथुब मतमदा हंजनगनी हाइबगी थाजबा मियामदा लेनखिबने अदुबु ngasi फावबा मपुंग फाना तंगदु लेताबा फिबम हंजिनबा ngamdabana मियामगी लेंगाक थमदुना साखोत थौरांगदा खोंगजेल यांगसिनबा पामलकपदगी मियामगी ओइना लेंगाक लेहलु हाइदो अकनबा खलाव कया लाउदुना लाखिबने मियाम थागतखिबा मिहुसिंगना कदिगे सेंट्रल लीडर्ससिंगदा मियामगे लेंगाक सेमजगे हाइगदोरिबनो हाइना सीएलपी लुसिंगबा ओक्रम इबोबिना ngasi खेत्रिगाव एससीगी एक्स एमएलए मोहम्मद अमीन शाहगी खेत्री बेंगुल अवांग लेकाइदे लेबा युमना पांगथोकपा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC गे नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन ऑन वोट चोर गदी सोहट के थरमदा हाइक्रे कांग्रेस की लुसिंगबा कया यावना पांगथोकिबा थरम अदुदा वाफम कया फोंदोकनके सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना मखाताना हाइकिबदा मसीगी सिग्नेचर कैंपेन असि सेप्टेम्बर के तांग 15 दगी हौदोखिबनी लोइना चलिबा था अक्टोबर के तांग 15 दा लोइसिंगदबने मसीगी कैंपेन असि स्टेट असिगी लेरिबा केंद्र हुमफुदा पांगथोकने फुरुप नाइबगी वखलोलदा बीजेपी ना लेंगाक शासन तोरिबा असिना इंडिया पुमदा लेरिबा फुरुप सिंह तोखाई ताहंदुना थमले सेकुलरिज्म दा थाजबा कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के थवंग असि कंडेम तवी बीजेपी के तौनिंगबा तौबा डिक्टेटरशिप के लेंगाक असिना नोम नत्रगा नोमदी इंडिया की अपुनबगी सक्तम दा साउन अकाइबा पिदुना कांगलुप
फुरुप नाइबगी फिबम मायोकनरप याई मसी इंडिया अपुनबगी ओइनति लाइबक थिबने मणिपुर के मियामना हक पीदुना वोट काहनख्रबा मिहुसिंगना लेंगाक सेमनबगी दमकता दिल्ली दा चलगा खोंग पाइरगा लेंगाक सेमजगे हाइबा मानबगी थोंग असि अंगकपने मसी यामना इकाइनिंगाइने मणिपुर असि मैते खक्तिगु ओइबा लमदम अमा नटे लमदम असिदा लेरिबा फुरुप खुदिमक तासिन खोमजिनदुना लमदम असिबु इंग तप्पा लमदम अमा ओहेनबा हाइबसी लेंगाक पाइरिबा मखोइगी मथौनी स्टेट असिदा मेजॉरिटी लेना लेंगाक सेमजगे हाइना दिल्ली दगी अयाबा कदिगे लौगदोरिबनो लमदम असिदगी मियामना थागतखिबा मिहुसिंगु उसित थवोइदबा मतो उलिबा सेंट्रल लीडरसिंग असिगे मखोंग कयाम कुइना कुवंदुना लेगदोरिबनो हाइखे नुपा तुइदा अखोय हायरगे अदुगा नालरगे तो पेपेना तौरगा विशोमु सुसोय सोयना दीदा आई हाइपेट उइ या पोटर काइदनो सरकार से में चलमनी इकाई है कोई मतम ददी को मणिपुर की प्रजा सिंगी वॉइस ने मणिपुर प्रजा सिंगी हक ने बा अखोई एमएलए कांग्रेस की एमएलए थागत पीबसे अखोई कदोंगा सरकार सेमगी ना मतम दगी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अदुगा मैडम सोनिया गांधी दा सरकार सेमगी हाइना कोई परमिशन लौवम त सुचा चखिदियो थरमसग मरी लेना केजरीगांव एससी की एक्स एमएलए मोहम्मद अमीन शाहना केजरीगांव एससी की हौजिक लेरिबा एमएलए ना मालियम की विजन दा गावरगा लेरे मणिपुर की विजन अमदे केंद्र असगी विजन दि अमता यावरमद्रे मसिमना केंद्र असगी साखोट थरांगी थबक थरम खुरिमा कांगखोंग साइरे महागना ngang ki sakiba green revolution lambi thong mioi lising thabak habagi amadi atai vision sing kadai da satkre turel khongban kaibusi natural calamity ni haina lobusu yai anirak kairabusu human error ni hairagasu kechigau asida turel khongban ahumlak kaiduna miyam awaba nanghaliba sigi responsibility kanan oidoino masi kechigau asigi hojik leriba mla gi vision ge manung sanbara masi mahake section dabadagi thon bani haike पृथ्वी की मीना तौगदबा यूएनओ दा खनरक तौगद विजन दो मणिपुर केटेगाव दा तौबदु आइदे थाब लेरक्तरे अदुना सही अनी मखाय अहुम फारबसे माय विजन से कदाई सखरगे हौजिक कांग्रेस सु पुथोरकनी बीजेपी ने सु पुथोरकनी लेबिबा कैंडिडेट मैम छु नोना बमम पुथोकदमा कदाई सके आइन हंगेरिंग से चेंबी खिनु लेबियो सिदा केटेगाव केनरा लेबियो लम होंगा चपी खिनु इलेक्शन थेनगिसी नुपा मसा अम थोना नंग विजन सिंग पुथोकयो विजन क्लियर होनबियो खोदा केटेगाव की विजन क्लियर होनबियो नसागी लंजब नेशन मसाना खंजौ अनौब लेंगाक सेम ngamlabadi afabani sem ngamhौद्रगदी अतोप करी ऑप्शन ngamgani haiba tambang ngamdre Delhi chaliba aduga NPP ga hiram amatada mari leinati haina NPP Manipur gi president Yumnam Jaikumar ngasi Loktak Day celebration thanga amadi Loktak Sports Academy thanga na sinuna kuntra taruk suba Loktak Day ge thoram da haikre ngasi ge thoram aduga mari leina NPP Manipur ge general secretary administration Russell Haisnamna mahaki apopo leikidraba Haisnam Kulachandra gi ming da katpa Loktak Lairembi ground stage amasu Yumnam Jaikumar na sangakhe thoram aduda Yumnam Jaikumar na lusingduna Loktak Pata nga masa kaya su thadaki thoram aduga mari leina Yumnam Jaikumar na makhata na haikibada serasi ge hojik oriba film asida hanagi chief minister yauna BJP ki MLA kaya Delhi da chattuna anobalengak ama semnaba थौरांगलिबा असे यामना अरुबा खोंथांग अमा ओइगने खोंसत असिगी मतुंगदा सेंटरना अयाबा पिबिरगा अनोबलेंगाक अमा सेमबा नत्रगना सेमदब हाइबा खंगबा ngamdre अनोबलेंगाक अमा सेमबा ngamlabadi स्टेट असिगी ओइना यामना फबो ओइगने हंदक करिगुंबा लेंगाक सेमबा ngamdrabadi मथंगदा करि तौगनी हाइबा खंगबा ngamdre अरुबा ओइगने NPP गे MLA खरा दिल्ली की खोंसतता यावरिबा असिगी मतंग NPP गा मरी अमत्ता लेनदे महाकी पर्सनल ओइना चलंबा याई अनोबलेंगाक अमा सेमलगा मिनिस्टर फम अमा फंगलगनी हाइबगे आसादा चलंबा याई BJP न लाइका अमा सेमगनी हाइबगे मतंगदा पार्टी लेवल दा पाउ अमता फारोक पलैति हाइके BJP की MLA सिंगिसु अदुग मसिद सरकार सेमगनी हैना होंग चोंग चेलिबा कामु सिंगिसु हंदे किसी द कयम यादरगदी व्हाट इज द अदर ऑप्शन मसि यामना लुबा खोंतांग अमने कोई पार्टी नो ऑथराइज तब खोम तसु लेते सि मयामना उरुबा पोने असिदी कना खनी मथंग काबी आई कादबी आई
ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯧꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯁꯥ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯂꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLA ꯈꯔꯒ ꯎꯅꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ कुंठा तरुक सुब लोकताक डे मरी लेने लोकताक डे सेलिब्रेशन कमिटी सिंधुना हाफ मैराथन पांगथोखरे सेव लोकताक सेव अवर इंडिजिनस फिशर्समैन हाइब थीम मखादा लोकताक स्पोर्ट्स एकेडमी खुसम मधुना मोइरांग खुनौद लेबा इथनिक पार्क तगी सेनखिबा हाफ मैराथन NPP मणिपुर के प्रेसिडेंट नाम जयकुमार लमथाके थरम अदुदा NPP मणिपुर के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइबत नतना ngasi हाफ मैराथन असि स्पॉन्सर तौरिबा रुसेल हाइसनाम हाइखिबदा कुंठा तरुक सुब लोकताक डे मरी लेने हाफ मैराथन असि लोकताक लाइरंबी लंपाक फाव चटपने थरम असी लोकताक कनब खक नतना लोकताक की मपाल तारिबा गामी सिंह हिंगनबगी लंबीदा काइथरगलिबा इपा इपुगी मतमदगी चटनबी ओइना nga फारग हिंगजबा असिदा सोगलगलिबा असिबुसु कन्मिननबा पाउजेल पीबने रिसोर्स लैजदबा स्टेट असिगी इकोनॉमी दा गामी सिंह लोकताक तगी nga फारगा असबो थौदांग लौरिबनी अदुबु स्टेट गवर्नमेंट नदी गामी लै हाइबा खंगबीदबना मखोइगी करिमता खनबीदबा ओइना तौरगा लाक्ले नोमा नोमगी सोगलगली मरम असना अइखोइ मियामना लोकताक कन्मिनबा खक नतना लोकताक पाता सैदांगलगा हिंगजरिबा गामी सिंहबसु कन्मिनबा ngasiगी लोकताक दे असना लापगा इवेना थबक ओइना पांगथोकपा तंगाइ फदे हाइखे ताकतगी nga फारगा स्टेट की इकोनॉमी दुसु अचौबा थौदांग अमा लौबिरिने अदुबो ngasi फावदा अखोइगी स्टेट गामी लei हाइबसे अखोइगी मसक खंगबीदबना मरम ओइरागा गामी सिंगी लैबा पुंसी सिदा अखोइगी रिग्रेस ओइरागा सुम नोम नोमगी मराइ चाथरइबा सोगलैबसे सिगी मतंग सिदा अखोइ म्याम पुन्ना मैराथन सिंजरगा अखोइ सॉलिडेरिटी ओइना अदुगी मेसेज अमा पिजबगी अखोइगी सेफ लोकताक ले लेट्स स्टैंड विद द indigenous fishermen makada smaina sinjabani नुपा अमसुंग नुपी एथलेट चाम यांखै हेमन सरुक याखिबा हाफ मैराथन अदुदा आसाम के होजाइदा लैबा लारहा ग्राउंड के मनाउबी सिंघा ना फर्स्ट लिलोंग हाउरिबी के एस जावेद हुसैन ना सेकंड अमसुंग थमना पोपी दगे मोरांगतम मनी थोइना अहुम सुब ताके मको मथंग ताकेबा अमसुंग कंसोलेशन फंखिबा लोइना नहा ओइरिबा एथलेट अहोंग संगबम रोनाल्डसन याउना प्राइज पिजुने पुनिंग थगुतखे लोकताकना मुतखिबा मतमदा मणिपुर खुनाइसु मुतखिगनी लोकताकना मणिपुर खुनाइगे खुदिमकनी हाइना मोरांग एससीगी MLA थोंगम शांति नंगसे मेरागी पूर्णिमा निमित्त मरी लेना मोरांग एससीगी ओइना अहानबु ओइना पांगथोकपा फर्स्ट लोकताक डे सेलिब्रेशन गी थरमदा फोंगदोखरे सेव लोकताक हाइब स्लोगन गी मखादा हेमाम निलमनी अंगांखा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तगी लमजेलोय सनी हेनबन सरुक यादुना किलोमीटर 3 सांगो ओपन लमजन अमा MLA थोंगम शांति ना फ्लैग ऑफ तौदन लमथाके मोरांग लमखाइ दगी हौकिबा लमजल अदु ओम्बानत राठेल लंबी के ngasi mapung oiba thoram pangthokpham lamthungpham oike lamthungpham oirekiba lamjel yorokiba lamjel oi khunimakta medal huktuna puning thagutke thoram asige mali lerena phobala degi horaga sinu sifai amade naran sena gi mafam ahum amade omba nurathel sangpham lambida bisnu forest division ge matenga loinena usara sangwa henba thake sep loktak haiba paujel piba sport painting amade essay writing competition amaso moirang de leba INA mattress memorial complex ta pangthoke class 9 के 10 अमदी क्लास 5 के 10 हाइना पांगथोकिबा एसे राइटिंग अमदी पेंटिंग कंपटीशन दा महिरो सनी हुमफु हेमन सरुक याखे MLA थोंगम शांति मखातना लोकता कन हाइबसी अखोइ खुदिमक के थौदांग लै हाइब वखलोल दा युमफम ओरगा मोरांग सिगी अहानबो ओइना हंदकी पूर्णिमा ना नुमित असिदा लाख पासिगा लोइना पांगथोकपा हौबने ओलकपा सही ददि ngasi पांगथोलिबा असिदगी हेना साउना पांगथोकनबा होनगनी अमदे लोकता कनबदा अखोइगे थौदांग कया यामा साउंग लै हाइबसी पुन्ना खमिनबा नबा होनबनी हाइखे अदुना हंतक्ति मोइरांग दा हान बोइना पांगथोकते लोकताक डे सिना सोइदन की लोकताक लब होनरकनी हेबगी आई थाजबदो याम चाउना प्रजादा लैजरी लोकताक नुमितना लाकपदा कोमलाखोंग सिंथी दा लैबा लोकताक लाइरेंबी इमा थौनिबगे लुनिना अकोइबगे अहल ओरबा गामी सिंगदा ngamjaba khudol tamnana loktak de thoram pangthokre mayang Imphal SCG MLA Kongkham Robindro ge miyeng makha da komlakhong singthi da leba loktak lairenbi imagi mafam da thongniba oina MLA gi apokpa Kongkham manglemna lusinglaga loktak lairenbi ima da haikat lekat tamke komlakhong da mayang Imphal SCG ge masak naiba ahal singmo saruk yadna pangthokkiba thoram amada mayang Imphal SCG MLA
के रोबेंद्रो की अपोपा कोंखाम मंगलेमना कोमलाखोंग लफुपा तेरा फकाक साउ सेगमाई जिंदाउन एसी असिदा गामी ओइबना सिनफम ओइदुना हिंगलिबा अहल ओरबसिंगदा निंगथम था लापक मरी लेना ब्लांकेट खुदोल पीके एमएलए की अपोपा कोंखाम मंगलेमना ngasi मेराथा की पूर्णिमा ना लोकताक इमाबो थौनिजबा इमाना मयांग इम्फाल एसी की लोकताक पात की मपालदा खुंदारिबा खगनतना मयांग इम्फाल एसी के मियाम की हिंगनबगी लंबी पिदुना लाकलिबा अदुबो खुरुमजबा अमदे थौनिजबगी निमित अमनि हाइखे केंद्रसिगी आगांगा ओइरे एमएलए सिटी मसिदी रा इथक इरांग द तौरगा लेबा अदुगुंबा आगांनि असुबा आगांसिंगा मियामगी सेवा तौर करी फदुरिनो हाइबगी वाखलोंदो नुसिबीबा कांगुनादि आगांनि तौजजुनो हाइबी याय अखोइगी मायोक्ता मयाम अमा लेबनिना पुनमंगना वाखल मुन्ना खंदबिरगा खना चैनबीदबा को सौबीदबा अफबा वाखलोन करम हाइना तौरगा केंद्रसिबु अफब केंद्र ओहेनसिगे अफब खुनाय ओहेनसिगे अफब इसा इशु पुथोक्सिगे हाइबगी वाखलोंदुदा थमोइ चंबीबा अदुगा अफब वाखलोन खल्लगा अफब इमुंग अफब केंद्र अफब इमुंग अमा ओइमिनसि हाइबदुनेना हाइजनिंगसि कुनिपालक सुबह ओइना लोकताक दे सेलिब्रेशन थम लोकताक दे सेलिब्रेशन कमिटी कोमलाखोंग सिंधुना कोमलाखोंग सिंथा द पांगथोखरे थौरम अदुद एमएलए इरेंगबम नलिनी एनपीपी की मरु अबा मिये क्यान सरुप याकी कल्चर ग मरी लेना थौरम सिंग गलोइना पांगथोप थौरम द एनपीपी मणिपुर के प्रेसिडेंट यमनाम जय कुमारना मणिपुर की तरम दे सुबह असेंबली मिखल असि यामना लु मिखल ओइगनी लेपाक लेपकदबा मिखल लाइबक लेपकद मिखल अमनी इंटीग्रिटी ngakpa amasung ngakpa ngamloidabagi decision logudaba mikhal amane miyamna wakhal tarbadi manipur kanba ingtapa hingba ngamgani miyamna wakhal tadrabadi makhata na waminaba oigani laibak ngakpada politicians sing nyakhwaidagi maru oiribasi vision leitraba integrity yaudravadi fana academician administration leirabasu sakot palepak ama oiroi loktak kanba mathau tai haiba ase mipum khudingda लेनई लोकताक की अकोइबद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 13 लई एमएलए सिंगना लोकताकना लाइफलाइन सक्यंग मिंगसेलनी खंगना थबक तौरमलबदि ngasi फिवम असि यौरमलोय थागतखिबा मिहुसिंगना अमतु ओइना पुनसिलगा कनबा ngamdabana ngasi फिवम ओहेनबने लोकताक कन्नबा करी तौगनी हारिबा प्रॉब्लम सॉल्व तौनबा मियाम ग खनरगा थबक तौमिनरगा लोकताक कनमिनसी हाइखे लाखदोबा इलेक्शन सिगी मतुंगदि एनपीपीसी सोइदना सरकार पाइबदा अचौ थौदांग अमा लोगनी अखोइना लिड तौगनी हाइबगे अखोइ थाजब लेतब नते लेजै अदु अखोइना लिड तौब तारगदि मैमना पामिबा लोकताक सेलिब्रेशन की दमकता स्टेट की फेस्टिवल अमा वनबा मसी दमकता एडिक्वेट फंड बजेट ता हापाबसे कोइ सोइदना तौजगनी हाइबो वाफम सिमाइ रेफरेंस माइ बिजरंगे लोकताक से कनबा अदु लोकताक से की रिजुविनेट तौबसे मसी यामना तिना दरकार होबा स्टेट की वेना दरकार होबा अदुबा पोसक अमनी लोकताक के इंपोर्टेंस है मसी एप्रिशिएट तौरगा लोकताक कनबगी ऑल आउट कोइ ngамजब लोन होनागनी हाइबो वाफम से मियाम दे मसी थमजरंगे एनपीपी मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट ओरी किम्बम रामचंद्रना लोकताक इमा लमदम असि की पुकैनी लोकताक इमा पुंसी कयागा मरी लेनै nga फाबा nga योनबी कयागे मसा सिनंगसे लेंगा के लोसंगी असौबा फम पुरम की हजिक सुपुरी ममांगी लोकताक का हजिक की लोकताक का यामना खेनरे लोकताक प्रोजेक्ट कमीशन तौद्रिंगै लौफम कया सिनरंबा ngasiदी इसिंग थुमखरे सिनबा याद्रे लौक साद्रे मयांग इम्फाल केंद्रना लोकताक प्रोजेक्ट ना ख्वाइदगी हेना सोकले लोकताक प्रोजेक्ट इंडिया की कानब इनकम लाखपा ओइरमगनी मयांग इम्फाल केंद्र की ओइनदी खुसेम की चाकतांगबा थोहनबगी प्रोजेक्ट ओइरे हाइखे एनपीपी लीड तब एनपीपी अचौब रोल लौब गवर्नमेंट में लागदी लोकताक की सोखिबा लौसिंगसिदगी फंगफम थोप इनकम क्रॉप की अखोई कंपेंसेशन से प्रजासी वारी मयाम से कोई असेंबली यौरकांदा असेंबली दा खनरकांदा मागी थाफम थोप जगह सिंग इंडिया गवर्नमेंट ओबीआई नत्रगना कोई एनआईएसपीसी दो ओबीआई हाइबा कोई मांगखिबा कोई असुकुइबा कोई फंगफम थोप इनकम सिंग से पी दब यारोय हाइबसे अखोई एनपीपी गवर्नमेंट लागदी आई सामंग सु आई अतताय होना हाइतारे आई मंगिन थारगा आई प्रजा सिंगता आई होनगनी हाइबसे आई ngasi मीटिंग से थमजरंगे
Simi tami ani ki masid mana oibeki mari utpa mera hau songbagi thoram ngasi state level organizing committee on mera hau songbana sinduna pangthokre mera hau songbagi kumai malimgi mafam amata da leitaba yamna top toba kumai amani haina Rajya Sabha gi MP su oiba ningthole sema sana zabana phongdokre kumai asig saruk amu oinanga se konungdagi ining thongna ayuki matamda singu laigi mafamda thongni zaraba matungda kangla tamna singburoi tamburoi gi apunba khongsat ama laklaba matungda kangla utrada mera men tombagi thoram pangthoktuna ining thongna mera gi thangmai singkhatke amadi kabui gi amaiba kamson gangumai kabuina yangkhong tambagi thoram pangthoke yangkhong tamba aduda lepak asi turai irei sialabasu asumana tungda mai pakani haibagi khudam sangdam singpi ke tungda yupal thabagi thoram su pangthoke ngasigi mera hau songba aduka mari leinana ining tolesema sana jawbana thoram asi chingburoi tamburoi gi amatangaraba top topa kumai amani thoram asi kanglada ibudo nongda lainan pakhang bana hodok lamba kumai ni haina ngasi faba launari malyamda leiriba kumai sing akak naba phurup natragana lining da yumpham oiba kumai sing oiri adubo mera hau songba haiba kumai aside lining ge khenaba leitana phurup khudimakna saruk yaba thoromne kumai asina lakpada lamdam asida leminari ba kanglu phurup khudimak amatu ebegi wakhalol sagatuna ipa ipu singna thambiramba lamdam asi punna ngakminasi haike aduga mera hoksong bahai basti masih lain pun mak aduga adagi khogi mi kang khudi mak loi da pun yaw ka pang thok ya aduga mak amani aduna na yam unique oi haje se aduna masih boy khoina common customary or traditional festival of the indigenous people have spans coming tholi sigumba kumai asna lakpo se lamdam se lairiba kang purpuna mak khoi musi sana na apun bagi saktam sagan minaraga ipai pun thambiramba sigumba khoi manipur se punna ngakminasi haidani sukana mayamda yakko Mera hau sombali singani kungi mangage nungthil gi tharamda MP lasema sana jawa yauna sana konungi phamnaiba kaya saruk yake tharamatuda manipur gi tongan mafam kaya degi lakpa miyamna kangla laifam lenda signa sainaba ngamdana tinke ngasigi tharam aduda manipur gi tongan ba singi mafam kaya degi lakpa khulgi lusingba amade khulgi thopuba kaya su tampak lamda khundariba kanglu kaya gi lusingba kaya ga nungsi janabagi khudol pot kaya pinake kangla gi sanglaba laifam len asida pangthukiba tharam asida nungsi janaba puraknaba pandamda pangthukiba tharam aduga mari lenena manipurda khundariba singi tongan ba kanglup tarat nithoi yauna nat ki aba jagoi isai kayasu khudol tamke Landiye pagi baru Indonesia chief of Minum village National Auxiliary Komji village Zugalan Padang sudah tampilkan banyak sing jadi Longshan cultural dance leaders of the Impunis East looking at here historical and cultural the dance is a parent's contributed to the suffix by past father.
मेरा हौ सोंबगी थरम थौबालसु तोंगान तोंगान फुरुके म्यूसिंग सरुक यादना वांगजिंग निंगथौगे लाइबुंगदा पांगथोखरे वांगजिंग हरावबों थौगल लुप नासिनना पांगथोखिबा थरम अदुदा कबुई फुरुकी ओइना डेपुटी कमिश्नर थौबाल हन्ना कामै मैथे फुरुकी ओइना थबक्तगी पोथारबा हाना हेड मास्टर ओरंबा टेक्सम रामेश्वर अमसुंग रिटायर्ड लेक्चरर तोमब्रम बाबूलाल ना सरुक याखे थरम अदुगी सरुक अमु ओइना लैलांगबा पोलानबा पुन्ना जगोई सामिनबा मेरा वायुंबगी थरम पांगथोखे डीसी हन्ना कामैना सिंग अमसुंग तमदा खुंदारिबा येलो मियोसिंग असि अमतने मसिन मनाउनि हाइबसि अखोइगी लैरिबा पुवारिना मयेक सेंगना ताकलबनि मसिगी वखलोल असि अखोइ खुदिंग मगना मखल तामिनदुना अखोइ अमतु ओइना नुंगसि चानना पुन्ना हिंमिनबा मथौ ताइ हाइखे मणिपुर से पीस लेहलसे हाइना ngang थोपदो ngasi hauna akhoi ngang ba khakdang natana akhoi gi chinbal da haidok ba khakdang natana akhoi gi action da akhoi gi thubak da utlase haibida mayam da haijagi akhoi wangjing dagi hauna akhoi manipur pumbase ichil enaw ngaktani adugi nungsiba marido ngasi digi hauna adum kan halase haibida mayam da haijagi aduga akhoi gi mayam da isorna thongna pangal do happiba oisunu pibiba oisunu haijaraga mayam asidigi hauraga नुंसीबा मरी से अखोई तत्तना अदुम लेरगा मयाम गी सेवा से फजना तौरसे मेरा हाउस सोमा थरम का मरी लेनेना डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड टेक्सटाइल मणिपुर सिंधना पैलेस कंपाउंड लेबा इबा मासुमांगिला संगलेंदा निमितरा मरीनी सिम चथगदबा मेरा हाउस सोंबा फेस्टिव फेयर 2025 हौदोखरे मेला अदुदा खुसा हाइबा हाइबु सिंगना पुथोकपा पोलम कयागी स्टॉल हुमफु सरुक यारे हौदोपगे थरमदा मरी लेनेना ऑफिशियल अमदि सीएसओ गे मिहु सरुक याकी थरम अदुदा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल गी डायरेक्टर इज जेटेना अखोगी लमदम असुदा लेरिबा फीसा लोनसा अमदि खुसा हाइबा हाइबि सिंगना लमदम असि इकोनॉमी चाउखनबा खोनबद अचौबा मतेंग पांगले लंदम असिगी फी सर्विस सिंगना लोकल खक्त नतना सिनबा फी साबा नतना मपालदा थादोकपा ngamnaba fi sabana fi servicing semilon phagatpa ngamgani mi mapaldagi paisa purakpana state ki economy su sauna kanabu pigani matamgi olapugi matung ina hojek fi sabada helum gi mahuta power lum gi matingna fi saba masing hengalakle masin helum da sauna saitheng pirakani khunna saramba fi kaya power na mahu silaga saba hek haukibada lamdam asigi helum gi fi servicing awaba tahogani masin maram oiduna helum gi fi sing marang kaina puthokpa mathau tai haike हम मतलब तो हेलोना अहेबा आइडिया नॉलेज की आशा साले का लेबा कोई ना कोई बदले का ओपन फोरम का इंदला के तो फिर का प्लेटफॉर्म का सोया मिशन का भी नहीं मतलब फाइनली फार्मिंग का मुझे मणिपुर के CMIST अमसुंग PMJY एम्पैनल तौबा प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सिंह गवर्नमेंट पिथोक्तना लेरिबा लुपा करोड़ मौद्रा अथुबदा पिथोक्त्रबदी लाक्लिबा नवेंबर 6 तगे सर्विस सिंगदा चार्ज लौरगनि हारि CMIST अमदि PMJY गे पिथोक्तना लेरिबा सनफम की मतंगदा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया मणिपुर चैप्टर नसिनुना इमा IMA हॉल लंफेलदा ngasi पांगथोपा पावगी मिफमदा एसोसिएशन असिगे प्रेसिडेंट डॉक्टर पलिना हाइख्रे एसोसिएशन के मरु अब मियो सिंगाना पांगथोके मुसिंग उनबा डॉक्टर पलिन मखातना हाइकिबदा AISPI मणिपुर की हॉस्पिटल अमदि डायग्नोस्टिक सेंटर यावना मेंबर दिफुगु हुमदोइ लेबा असना लिसिन तरागनि पानदगी हौना CMIST अमदि PMJY की एम्पैनल तौदुना अना लायेंग द असोब थौदांग लौदुना लाक्टे मणिपुर डायलिसिस की सादा मरिफुदे प्राइवेट हॉस्पिटल न पूरी अदुगा PMJY की मखादा अना लायेंग साद हुमबुद्रा दे प्राइवेट हॉस्पिटल न ओइरे सांगलबा सही अहुम हेनबा असिगी हाइरिबा स्कीम सिंग असिगी मखादा गवर्नमेंट न पिथोकपम थोकपा ट्रीटमेंट बिल पिथोक्तबना हॉस्पिटल सिंग सलाइबा ngамदबगी फिवम अमद लाक्ले AISPI मणिपुर के मेंबर हुमफु निफुगो हुमदोय असिगी स्टाफ सिंग डॉक्टर सिंग तोलोप पीबा ngамदबा अमदि हॉस्पिटल की अटै मेंटेनेंस ता सेल थुमगी ओइबा खुदोंसादबा कया मायोक नरपना लाक्लिबा नवेंबर के तांग 6 तगे CMIST अमदि PMJY की मखादा ट्रीटमेंट तौबदा हॉस्पिटल सिंगना चार्ज लौबगे फेरप असि लौरखिबने हेरमसी की मतंगदा गवर्नमेंट का उनदुना थाजबा कया थम नखरे अदुबो थबकता ओंथोकपदि लैत्रे था अमगी मतम असगी मनुंगदा गवर्नमेंट CMIST अमदि PMJY के पिथोक्तना लैरिबा ट्रीटमेंट बिल पिथोक्त्रबदि नवेंबर 6 तगे CMIST अमसुंग PMJY की मखादा लायेंगबदा रूटीन इमरजेंसी कैंसर अमदि डायलिसिस यावना सेल लौरगनि हाइखे अखोना आगस्ट की तारीख 13 था अमगी मतमदा
ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯗꯣꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sincere request to the government of Manipur and central government to solve the matter by paying out the dues and we get a relief and we pay the vendors due and also the other dues for the maintenance of the hospital. पाउगी मिफम अदु सरुक याखिबा डायलिसिस पेशेंट सिंगी रिप्रेजेंटेटिव लक्ष्मीना तौदबा याद्रबा डायलिसिस पेशेंट सिंगी अवाबा यंगबिदुना गवर्नमेंटना ट्रीटमेंट बी रिलीज तौबियो डायलिसिस अमुक तौबदा पेशेंट अमना चार्ज लुपा 5,000 गे सांग द संगबना था अमद लुपा 50 दि मथौ ताई हारिबा एम्पेनल तौबा हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिंग असदा CMHT अमदे PMJY गे मखादा लायेंगबदा सेल लरुकपा तारगदि मखोयगी उपाय लेते प्राइवेट हॉस्पिटल अमदे डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग असे लेबगी अनाबसिंग असे हिंगबने तौदबा यादबा डायलिसिस पेशेंट सिंग अवाबा असे उबिरगा अथुबदा गवर्नमेंटना मणिपुर की हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिंगे पिथोक्तना लेरिबा CMHT अमदे PMJY गे शनफम असे पिथोकपियो हाइके डायलिसिस तौरी इमुंगदा थेंगरिबा वाबसे अदु इमुंगदा खतंग खंगने हाइबसिना तना इ कई हाइजो खंगदे कोई डायलिसिस दम तौरिनो फमसिदा दम कंटिन्यूस तौहनबिबा रिवर्समेंट की ऑप्शन जे सुतम थमदबिदा MIC दगी बोरे PMJY दगी बोरे मोइना शाकरा कवर तो पैसा जे चही अमा चांगे बरी रिवर्समेंट तौरी मोइना हदोरना बतुगी नाइना बजे जान हसन बखना बतौदा अदुना चही अमा मम माइना तौरगा नाइना तौदे अनाबदुदा तु योंगदी यारो डायलिसिस की हाइजेनिगिसे पैसा जे थु मतमदा खर रिलीज तौबिबा नत्रगदि अखोई लंबी लेते कोई चतम लेते हॉस्पिटल से लेबगी ने वंशी बाउदा अनाबसिंग हिंगगा लेइसे कोई अवाबसि तंग उबियो हाइजेनिगिसे मणिपुर हजिक इसिंग असि लैदुना सिजनरे डिपार्टमेंटना मथौ ताबिबा मियामगी इसिंग असि पिनबा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फावबो लैरि अदुबु इसिंग असि मियामना लैरगा सिजनरे हाइना MP बिमोल अकुइजना पामुसिंग उनबदा फोंदोखरे माना मखाताना मियामदा अफबा इसिंग पीनब पांदमना महाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुसना खरमल कठेलदा अफबा थकनब इसिंग पीनब इसिंग की मेसिन क्या खेनब हौरे सेकेंड फेज की ओइना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा असिगुमा पुंग कुनगा मरी मियामदा थकनब अफबा इसिंग पीनब वाटर मेसिन असि खिनखिगने मियामदा कानब कया पीगदोरिबा असिगुमा वाटर मेसिन असि मतम कुइना थबक तौनब मियाम पुन्ना अते अकाई थोक्तनब होनमिनसि फोंदोखे माना मखाताना JJM की मखादा मियामदा अफबा थकनब इसिंग पीखरे हाइब रिपोर्ट अदु येंगलगा फील्ड चलगा येंगबा मतमददि इसिंग कनेक्शन तौरमदब कया थेंगनरे मसी लाइबक थिबने अफब मणिपुर अमा ओहेनबा मियाम के राइट टू लाइफ का मरी लेनना अफब थकनब इसिंग पीबा हाइबसि यामना मरु ओइरिबने JJM असि मियाम की दमकता थबकता ओनथोकपा मथौ ताई हाइखे तानबा अचुम्ब चटपा अनोब मणिपुर मोइगे हाइता दिसुगुम स्कैंडल जे दुगा राइट टू लाइफ को समनबा इसिंग इलम सुगुमसा मसी तौबम थोकते न खलेबको कोर्ट मॉनिटर तौरगा मसीगे से इन्वेस्टिगेट अमता तौबियु वाइना PIL अमसुंग असि थाबने बाइना and the court of high court and I hope the honorable court will take care of because it concerns with the right to life of the people. Safe drinking water is a component of right to life and a fundamental right. Well, it's in a prayer to give never at least 1 hour to 2 hours gumagi tap water supply PVU Manipur da aduga JJM jongta court na monitor tawraga sigi sim tawbiyo do government na sumasi fazana audit tawraga kada ide kari pigi haina ama tawbiyo na ngasi court move tawbune मणिपुर के टूरिस्ट स्पॉट सिंगी मनुंगदा अमा ओरिबा सेंद्रा अमा सुमसिगी अकोइबबो लुबा नानबा अमदि प्लास्टिक वेस्ट तादबा मफम अमा ओहेनबगी पांदमदा डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की स्पॉन्सरशिप मखादा अनोबा मंगल फाउंडेशन सेंद्राना अकोइबगी क्लब सिंग अमदि सेल हेल्थ ग्रुप कयागा पुन्ना खुसम अदुना था सिगी अमदगी हौदुना चयोल अमा चथरकिबा प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन कैंपेन ngasi losinkhre अनोबा मंगल फाउंडेशन सेंद्राना सेंद्रा यूथ क्लब लोकताक लेक
Tourism Development Cooperative Society Limited, Hiyai Self Help Group, Chandra Ningtho Self Help Group, Amasung Bisnupur District, Canoeing Kayaking Amasung Rowing Association ke players single loinana, Chataraki plastic waste collection campaign aduna numit taret ni asida Chandra Amasung Akubagi Lambigi Nak Yet Amade Singkong Lokta Pati Kongwan Gi Mafam Singdagi Punna plastic waste ton Amaram Kongot K. Director T. Brajakumana plastic hyper posak asi Akoi Mioy Bana, Season Bada Yamakana posak amani adabu single use plastic singna amuk Mioy Bada Haksang Soningai Ohenbata Natana environmental su Aduke Mati Kahen Baposak Ama Oheli High K. Mana High Ngasi Nimitareni Asida Asuk Yana plastic ya ama collection toba ngamliba sin atakpude touristing plastic Aduke Matik sin nare High K. Sani kamun matuna ma tourism laputa abnima magi agi nesar du paragas dabana salarambe arugisu akone samu matana plastic pusalandaba plastic yoma posil pusalandaba single use plastic ama baba tourist jaga da pusalandaba se akone tangai padana local people singa ma create bum sangi tourist te akone control to godabani tourist webim bum khudum na control to honba hona de koida ada tourist singa akone control to raga su makhalgi hujemi amur pasinghe mase akone yamna tangai padana restrict to raga akone yam phajaba ecotourism gi process mo khon prokum sangi akoi manipuri yamna eco fragile bu jagani suma mayam khara le rambasna hena akoi da eco sensitive zone the yam kaithra koi masa mo rakani na I ma khambe Mera Thanil Gamari Lenana Metei Pambal Tongba Metei Piba Makok Hapagi Taram Imalaisem Ina Luesang Pantol Isai Konung Nongpok Singu Tong Metei Laiko Tharo Sipi Lok Seloi Lomai Singda Pangthokre Taram Aduda Tengbang ba mapuda thongni iratuna mapuge mingkai swalaga meitai oizage haduna pantho chenghongbana hogdoke laiwaraba panthona meitai lainingi pantho meitai phambal tongki panthona meitai oiraga sanamahi ira labusu yumgi tharam ama pangthokpada atopa laininglol amagi tharam pangthoklabadi meitai oidabana tharam khuding meitai laigi irat ison taunaba poktak pike meitai oina polaga meitai gi lecha chatabasing chatnaba laitho pangthokhe tharam asiga mari lena ima laisam ina loising president Maitram Ningol Changmumam Ongbi Sumati Balana Laiwaraba Panthona Sapong laba matungdagi ina lining yokanaba tharam kaya pangthoktuna lakli haike tharam asiga mari lena pantho isai konungge Thokok Thoksom Manitona Maitai gi puya mai thakibaga luinena aikoi gi lining research namduna mangan kibagi thokdok laiki haina aikoina nungaitaba kaya leirabasu hojik atingba karisu pidraba matamasida Maitai gi lining mapung fana chatriba sis alhan bada Maitai bibasing kok hapagi tharam asi pangthokpani haike Haukiba October Anida Cycling for Manipur Peace Cyber Team da Delhi ki Kutub Menardagi Lamthara kiba transgender activists Malem Thongam gi Santi ki Pauzil Puba Khongsat ngase nimit mangani mapung fabaga lwina kilometer punna samaga marifu cover tawduna Uttar Pradesh ki Moradabad Thungkre Hairi Manipur Hojik Ereba crisis asi athubada chapchana loisanabagi amatangaraba pambaide India state Kudimakta Leminary citizen Puna Makta Manipur gi maramda khanganaba amade Santi ki lambi amada lakpa yana wakalol sida amadi Manipur ga sahi lising ani henbagi puwari sing lepaksin batungna khanganba mathok tarakde Uttar Pradesh ki mafam kharada masing yalaba nahakyana bike ta magi tung inbiduna awar apa sing hangbibaga lurina mahaki lamthungpham oigedaba mafam phawba thinbiramba nungaiba fawi haike Haji pauge makthara ten break ama laminase Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup
Drake Tungda Makataba Pauda, Yumthong Kuding Harau Nungaiba Diwali Ama Ohenabagi Wakalolda, JCI Imphal Iconinga Sotaraba Imungami Songa Mukta, Firol Yentopagi Term Ama, Marwari Dharma Salada Pangchokre, Lata Zen, Suman Zen Amad JCI Maru Abamika Yaw Saru Yadan Pangchokiba Term Aduda, JCI Imphal Iconiki President JC Dipikana, JCI Imphal na Sahi Kudingi Sotaraba Imungda, Diwalina Lakoda Angambakara Yentokuna Lapugum, Handak Sahiki Oinasu Firol Yentopasi Pangchopune, Amatu Nungsi Zanana Himinabagi Wakalolda, Angama Tabak Taram Kaya, Amasu JCI na Pangchokigani Haike. Maming Lairaba Sumangila Kanglup Sanalepak Nasom artist Linkat Kibagi Kungamapan Suba Mapu Kumon Taramasi Palace Compound Impal da Leba Ibayama Sumangila Sanglenda Asam Bataram Amagaluna Pangchokre Sanalebak Nasom artist secretary Yumnam Nila Sandrana Lila Kanglup Ase institution Amani Haibada Haiman Batogloi Lila Kanglup Asidagi Tokiba Kayana Ngasidi Manipugi Lila Kanglup Kaya Maipunana Satli Haike Zip Advisor Sumangila Council Dr. M Narana Lidisigi Gula World Trade Center Gumba Lila Singh Sanaduna Mapale Pakta Hiena Lamdam Asigi Art Amadika Servo Mayek Segna Ulubagi Tangai Fadaba Lady Haike Laikhadraba BDF Abdul Hakim Amadi Sana Sam Sanjit Ke Imung Manungda Bishnupur District BDF Welfare Association na SP Bishnupur KS Ravi Kumar Ge Miyang Makada Lupa Lak Ani Kusin Nakre Shanma Kusin Aba Adu Bishnupur District BDF Welfare Association Siyar Mensu Oiriba Additional SP Yumnam Premzit na Lusinki Haire Sainik School Imphal ki Yakai Suba Rising Day Gamari Lena Economic Might of a Nation to will take it to super power stressors more than military might Haiba topic the inter school English debate competition Sainik School Imphal na Sinduna School Sige Virvatra Auditorium da Pangchokre Hayum de Suba Imal Lemal Sidabi Ina Thoram Lisangani Kungamanga Mari Lenin State Level Ki Thakta Mera Seng Haiba Apokpa Lulian Kapiki Thoram Maitai Marup Maitai Lepagna Sinduna Wangkai Thambal Kul Maitai Sanglena Pangchokre Thoram Aduda Maitai Marup Maitai Lepaki Mio Singh Ahalaman Ima Ibil Nasingba Kaya Sarup Yaki Thoram Aduki Manungsana Tembang Bugi Mayol Suplaba Pamlen Pambal Lingduna Irat Iston Tauba Seng Haiba Lai Langba Maitai Marup Ki Masutreke Firal Pahenke Thoram Aduga Mari Lenena Maitai Marup Maitai Lepaki Secretary General Angomsa Seram Gojendro Maitaina Haukiba Ipa Ipu Singna Makoigi Maro Sing Kaya Maitan Arababu Udna Kupogum Kumduna Tambiramli Maduna Maram Ojuna Muluraba Isak Iral Kaya Tapna Tamna Hingalakli Haike Indian Pharmacists Association IFA Manipur State Branch ki General Body Meeting ama ngasi Moirangkom Bokul Makong Imphal da Elambam Aze President IFA Manipur State Branch na preside tawduna pangthokre meeting aduda IPA Manipur bo mapangkal kalhanduna pharmacists singna tawriba thabak singda ngakthoknabagi damakta yauna tongan ba warep kaya lauke Manipur ke tongan mafam digi lakpa train toraba pharmacist yankai helmana saruk yake Ngasi Meragi Purnima Nimita Langmaidong Dramatic Union na Humudra Suba Anniversary Amade Nifunipa Lak Suba Kha Manipur Dramatic Festival 2025 Manipur State Kala Academy Imphal Kusam Maduna University Holda Hogdokre Tharamashid MLA Dr. Yumnam Radhesam ex Jila Parishad member Waikong CS Indrajit Amade Yumnam Somorjisu Saruk Yake Festival Asida Theater Tragamapana Saruk Yaduna Tha Sige Traganipan Phaba Athoi Hen Tanagani Haire Madhuban Karnal Haryana da Handak Pangthokiba Humudra Maridak Suba All India Police Wrestling Cluster da Medal Laura Kraba Manipur Police Personnel Singh Manipur ge DGP Rajiv Singh na Taramna Okre Championship adu de ASI S Rani na Arm Wrestling da Gold Constable P Nanjit na Body Building da Gold amasuk ASI M Memsana Arm Wrestling da Silver Medal Laura ke Manipur Police Khakta Natana State Asige Mingchat Pura Pada DGP na Apian ma Phongdu Pagaloina na Matung Tarak Pada Su Hiena Mingchat Pura Po Oresno Haike Howdy Sanabagi Pau, I could get senior sports journalist Brian Tajam the Gay Lobirase. KIYC Ketri Awanglikai, Matam Sana, Pilda Yorukabadagi, Ahum Suba Premier League, Ngasi Sanagadaba, Ahanba Mers,
apibam matamdagi minute 15 thengthana haukhre football bu pamjaba ayengba babuk sing yauna opponent team asubi football academy maugi head coach Emoso Mio Kahina na apibam matamda matam chana match hobangam da haibasi laibak thibani masina salary singi pungning pangan losing thongna manghanle haiki ai ming muchiyo ai asafi coach ni ado akoi match pung baroga pung changa da hawromne time schedule piri ado hojik se pung baroga minute kung mga sale minute right ni ado opponent team ni kala iwa miyam stodri official jo matam chana lakte official fian ni kamai tu no khande ti matam chana hawda ji yam nuai ta yam ID official side of player na jo sungai base ngai ti ojo organizing committee am father to moina ji time do hana one time ti amna do handa rara ni schedule hina time ti amna di wanda ka to la sa me ado ji official commission jo kana ID organizing committee jo matam chana hawda Sheikh Babu Macha Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association gi meng makhada tha sigi tang manga dagi team tara manga na saruk yaduna sai Takyel gi artificial turf ground sathariba ahum suba Premier League ki mamang sehi gi league ki runners up Asubi Football Academy mawamadi sponsor gi team ni haina miyam na longnariba ke IOIC K3 awang likai ga ngachi sanakadaba ahanba match asi sililangriba organizing committee na ngarang sanakhiba ani suba match loibada mamsilapna maram oiduna hana pung ama makhaidagi hogadaba asi pung 12 minute 15 da ngangkhatkhi adubu laibak thibadi ke IOIC K3 awang likai gi team gi sanari sing matam chana field yerokta bagaloina na warm up ki matam loibada apiba matam dagi minute kulmanga thengthana hauki ngasi sanakhiba match asi team animangna mai pangna bakan sanajarabasu goal amam chanaduna draw satkhi mamang sehigi runners up Asubi Football Academy maugi goal adu Salam Swami Chandrana match ki ahum suba minita sankhi KIYC K3 awanglekai gi goal aduna MD Isra Khan na match ki nipumathoi suba minita sankhi league asigi ngasi sanakhiba ani suba match tasu Young PG Union Lalambung amadi Mayang Imphal United goal amamam chanaduna draw satkhi Young PG Union Lalambung gi goal adu Thongam Priya Bonna match ki kunithoi suba minita sankhi Mayang Imphal United ki goal aduna Wahengbam Tej Kumar na match ki marifutara suba minita sankhi hayeng ground asida nongtil pung 12 minute 3 chatpada ahanba match oina aba K3 ground amadi UCFC Sandel ga sanagani ani suba match nongtil pung 2 minute 3 tabada Sagolbal United amadi Amopha Moiranga sanagani Manipur Archery Association gi meng makhada tha sigi tang manga dagi unit 13 ki nupa macha amadi nupi macha archer samaga kuntrani thoina saruk yaduna RCC ground Kumalampang Sports Complex chatharakiba kuntra taruk suba Sub-Junior State Archery Championship ngasi loisan khre loisan bagi thoramda Manipur Olympic Association gi President Sunin Elangbam amadi Association asigi General Secretary Longjam Jayantana thorampu sing oiki Satrakhiba championship asigi ngasi arobi numiki pangtokhiba nupigi individual gi recapta Sai RC Takyel gi Waikhombi Thongamna ahanba Eastern Sporting Union Wangkhai gi Yumnam Sana Manbi Chanunani subamadi Sai RC Takyel gi Sorokhaibam Melody na ahum subata khi category asigi nupamacha gi pangtokhibada AAA iroi sembagi hidangmayum Benison Sharman ahanba BAA top khongna makhongi Paikhomba Songthamnani subamadi AAA iroi sembagi lamyan ba soibamna ahum subata khi nupi masagi recap ki team gi pangthokhibada Sai RC Takyel gi Yaikhombi Thongam Sorokhaibam Melody amadi Lakshmi Kurumayumna ahanba Eastern Sporting Union Wangkhai gi Yumnam Sanamanbi Chanu Waikhom Mala Sana Yumnam Bibirani amadi Tayenjam Dolina ani subata khi CWF Khongjong gi Atopam Sonia Purai Lapam Jeli amadi Sagol Sem Elisna ahum subata khi makong mathang ta khraba nupa amadi nupi archer singda selilangni basingi maikai degi medal amadi certificate sing piduna pungning thawat khi
Imphal West District Football Association gi meng makhada mamang tha gi tang kun mapandegi tim tari na saruk yaduna Pamyal Ground Pasoi Part 2 da chathariba kuntra suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngachi sanakhiba hanba match da SKYC awang sengmai amadi kan Uripo Kangchup Road goal amam chanaduna draw satkre SKYC awang sengmagi goal adu amanna match ki humpu suba minita sanki kan Uripo Kangchup Road ki goal aduna Amarjit na match ki taranipan suba minita sanki ani suba match ki sanakhiba dasu soyo Uripo Kangchup Road amadi YAC High School goal ani sanaduna draw satkre Soyo Uripo Kangchup Road ki goal ani adu M Vikas na match ki kunmapal sumamati Bhumeshwar na match ki apiba matamgi half minute marida sanki YAC High School ki goal ani aduna I Heman na match ki kuntra tari sumamati Raj na match ki humputra mari suba minita sanki bane Yumnam Yaima Memorial Steleben Kendra Wise Mixed Kang Tournament ki ngachi sanakhi bam match ta thangmaiban Kendra Kangkhutna Oinam Kendra Kangkhut team Sibo Maiti Pikrai Manipur Kang Association ki meng makhada Oinam Kendra Kangkhut sinduna mamang tha gi tang kunma thoidegi Kangkhut tarahum doina group mari thongna khaidukuna Radha Mantop Kainok Thong Tak Chathariba Yumnam Yaima Memorial Steleben Kendra Wise Mixed Kang Tournament ki ngachi sanakhi bam match ta thangmaiban Kendra Kangkhutna Oinam Kendra Kangkhut team Sibu Panjal Tarmapan Taramangada Maiti Pikibane thangmaiban Kendra Kangkhutna ahan bapta Panjal Tara amadi ani subapta Panjal Mapal Kapki Oinam Kendra Kangkhut team Sina ahan bapta Panjal Taruk amadi ani subapta Panjal Mapal Kapki hayeng match leiroi Singa Mathak Young Learners Club CYLC na sinduna tha sigi tang mangadagi tim taratarung na group mari thongna khairutuna CYLC Multi Sports Complex Pisum How Ground sa thariba ahanba CYLC Grassroots Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match sa RFC Pangaina Kaising Singamay Bugol ani sinoda ani suba match ta Dinku FC na Sakpa Football Academy bu gol nipal sinoda maiti piki ahum suba match ki sanakhibada Kago FTC amadi Goldal Football Academy goal amam chanaduna draw satkre mari suba match ki sanakhibada Sangai Football Academy na Ratan Football Academy bu goal taruk sinoda madi manga suba match ki sanakhibada Atia Football Academy na Brothers Football Academy bu goal taruk sinoda maiti pikre Kunma Thoi Suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngachi sanakhiba match singda UCC Kaching amadi SWC Kairak Mai Pakre District Sports Association DSA Kaching gi meng makhada mamang tha gi tang kunithoi degi team taramathoi na grubani thongna khairutuna DSA Kaching Playground chathariba Kunma Thoi Suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngachi sanakhiba ahanba match da UCC Kaching na IYA Kaching bu goal Mamada Mighty Pikimane UCC Kachingi Mai Pakvi goal Singadu M Debraj na goal ani Sanki Atoba goal Aduna N Ibotombina Sanki match asida Mighty Kiba IYA Kachingi Amatangarba goal Aduna KSA Thomas na Sanki ani suba match ki sanakibada SWC Kairakna ani suba match ki sanakibada SWC Kairakna KMSWC Kairak Muslim bu goal amas sinoda maiti pikrai SWC Kairak ki goal adu K Sanatombana Sanki Amateur Kabaddi Federation of India amadi Manipur State Kabaddi Association gi meng makhada Imphal West District Kabaddi Association sinduna ngasi dagi Beto Playground Lapupat Terada ahanba non-residential Kabaddi coaching camp haukre Makhataba Sanabagi Pauda, Ahmedabad Pangtu Kibatara Super Eastern Aquatic Championship 2025 ta Indagi Mahus Sinduna Saruk Yaruba bronze medalist Nandebam Lekai Dege Ningthauzam Wilson Kongba Student Club Nataram Okre Eastern Aquatic Championship 2025 ke diving the Indiagi Ahanba Oina bronze medal Fanglakraba Ningthauzam Wilson Opogamari Denena 1975 ki Mr. Manipur Orambata Natana Indian Body Building Federation ke National Judge Oramba Marangtem Debena Ahmedabad Pangtu Kiba September ke Tang Kurngani Pandagi October ke Tang Ama Faba Pangtu Kiba Eastern Aquatic Championship 2025 asida Handak Lekai asidage Ningthauzam Wilson Indiagi Ahanba Oina event asige diving masana da bronze loro
ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ इंडिया की रिप्रेजेंट तौरगा अखोगी एशिया की ओइना असुंबा गोल्ड मेडल फंगकपसे मसी मतुंगदा मुक लाकपा ngasi opagi tharam ajuga mari lenena bronze medalist ningthojam wilson na handaki championship asida malemgi laipak yadagi maming leraba sanuroi kaya ama lakhi handaki phanglakiba bronze medal asi yamna wana lorakhi ba medal ni maramde mahaki co player oiminari ba iroi semadagi sairem endeavor asi makutta khara sokpadagi treatment tauke sanaminari ba makoi ani mak amana khitang sokpada medal loba ngamloi doribane adubu medal amadi laudaba yade haiduna kanna honabadagi medal asi loropa ngamkhibane championship aduda gold na sinan logwaloina na silver medal na malaysia na lokhe Yoga Federation na lakliba tang mapandagi tang taraga ni thoi faba Mahesur pangthokadaba yankai suba senior yoga championship da saruk yagadaba yoga sanaroi sing asi imphal thadokre official ahum yauna punna miyoi tarana saba yoga sanaroi amade official adude Manipur State Yoga Association ki president N Tombiras na lusingduna masak na miyoi kyana championship asigi damakta khongsan ke Sevio School Okrol ki annual games and sports meet atungtang mission ground da hokre hayeng phawasatha gadaba sports meet hodopagi tharamda SP Okrol Lanmiyo Luikam Reverend Dr. F.R. Pravis School ki principal Yami Kasung na singba mir sing saruk yakhe tharamada chief guest na saruk yakhe ba Lanmiyo Luikam na mama mapa amade takpi tambi ba oza sing na haibi indaba haibusi apongbagi masakne punsida mai pakpa purake hairabade khangba kanbaga loinena phataba hainabi sing thadok laga leptana honaba changi haike Hauji Roshalak pada Mariba Pau Amokahana Anobo Lengak Sim Naba Delhi da BJP ki MLA Singh mi pam pangthokre makata na hayeng center ki losingba sing unaba hauragani haire Miyam thagat khiba mihu singh na kari ke central leader singh da miyam ki lengak semja ki haige dori bono haina CLP losingba okram ibobina haikre Anoba lengak sema ngamlabadi afabani sema ngamhaudragadi atoba kari option oigani haiba tamba ngamdre haina NPP Manipur ki president Yunam Joy Kumar na phongdokre Singmi tami ani ke masin manau oibagi mari utpa mera hau sombagi tharam ngase state level organizing committee on mera hau somona sinna pangthokre amasung CMIST amadi PMJY gi makhada Manipur lengang na pithoktana leiriba lupa crore maudra athubada pithoktrabadi lakriba November 3 tagi ana layengboda paisa lauragani haire ngasi gi damak chida ISTV na sandok saba Manipuri pau sumatang aswai da tensin jari meyang tabiri ba mayam puna makusu amokana kurumjari